Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushaka inzira yo kuva mu bibazo by'umutekano, politiki n'amacakubiri bimaze imyaka myinshi biyirimo, amagambo y'umunyapolitiki umwe ashobora kongera gukongeza umuriro wari umaze igihe ushaka kuzima. Kuri iyi nshuro ikibazo cyagaragaye gikomeye n'icyerekeye abanyamurenge, ubwenegihugu bwa Kongo n'uburyo bamwe mu banyapolitiki bakoresha ikibazo cy'amoko n'inkomoko mu mpaka za politiki. Kuri wa gatatu, Colonel Nanga, umuyobozi wa politiki w'ihuriro AFC M23, yashyize hanze ubutumwa bukomeye cyane bwibanda ku magambo avuga ko Martin Fayulu yaba yaravugiye i Buruseli ku banyamurenge. Nanga yavuze ko ayo magambo ari ay'akaga kashobora gukomeza gusenya ubumwe bw'abanyekongo, ndetse ashimangira ko nta munyapolitiki ufite ububasha bwo kwiyemeza wenyine kuvuga ko undi muntu ari cyangwa atari umunyekongo. Ariko ikibazo nyamukuru si amagambo ya Nanga gusa. Ikibazo gikomeye ni iki: kuki ikibazo cy'ubwenegihugu bw'abanyamurenge gikomeje kugaruka buri gihe mu bibazo bya politiki n'umutekano bya Kongo, kandi n'iki gishobora kuba ingaruka zo gukomeza kugishyira hagati y'amakimbirane ya politiki. Uyu munsi turareba neza aho iki kibazo gishingiye, ibyo Colonel Nanga yavuze, aho Martin Fayulu ahagaze muri politiki ya Kongo, ndetse n'impamvu aya magambo ashobora kugira uburemere burenze ibyo umuntu yabona n'amaso. Iyo tuvuga ku banyamurenge tuba twinjiye mu kibazo kimaze imyaka myinshi ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane muri politiki n'umutekano byo mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyamurenge n'abaturage b'abanyekongo batuye cyane cyane mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Mu myaka myinshi ikibazo cyabo cyagiye kivangwa n'ibindi bibazo birimo intambara, ububanyi n'amahanga, harimo ubwo imibanire n'u Rwanda, imitwe yitwaje intwaro, ikibazo cy'ubutaka, politike y'amoko, ndetse n'amakimbirane y'ubutegetsi. Ikibazo cy'ubwenegihugu nacyo cyagiye kiba igikoresho gikomeye muri ayo makimbirane. Hari abavuga ko ikibazo cy'abanyamurenge kidashobora gutandukanywa n'amateka y'abaturage bimukiye muri Kongo mu bihe bitandukanye. Abandi bakavuga ko hari abaturage b'abanyamurenge bamaze ibisekuru byinshi muri Kongo, kandi ko ikibazo cyabo kitagomba guhindurwa ikibazo cy'ubwenegihugu hashingiwe ku nkomoko y'amoko. Icy'ingenzi ni uko iki kibazo atari gishya. Mu myaka yashize ibibazo by'ubwenegihugu, indangamuntu n'uburyo abaturage bamwe babonwa nk'aho ari abanyamahanga byagiye bigira uruhare mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi iyo politiki y'ubwenegihugu ivanze n'intambara, ibintu birushaho gukomera, kuko iyo umuntu abanje kwamburwa mu magambo ubwenegihugu, bishobora gukurikirwa no kwamburwa uburenganzira bwa politiki, uburenganzira bwo gutura ahantu runaka, cyangwa se gutangira gufatwa nk'umwanzi. Niyo mpamvu ikibazo cy'abanyamurenge kidakwiye kurebwa nk'impaka zisanzwe hagati y'abanyapolitiki. Ni ikibazo gifite amateka maremare kandi gishobora kugira ingaruka ku mutekano w'abaturage. Kuki rero amagambo ya Fayulu yateje impaka? Mu minsi ishize Martin Fayulu yari i Buruseli, aho yakomeje kuvugira ku bibazo bikomeye bya Kongo, cyane cyane ikibazo cy'intambara, imiyoborere, ubusugire bw'igihugu n'ikiganiro cy'igihugu. Fayulu ni umwe mu banyapolitiki bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Mu mezi ashize yabaye umwe mu bantu basaba ko habaho ikiganiro cy'igihugu cyagutse kirimo impande zitandukanye zifite uruhare mu bibazo bya Kongo. Ku bijyanye n'ikiganiro cy'igihugu cyangwa cy'abanyagihugu, Fayulu yanagaragaje ko n'abakinnyi bamwe ubu bafatwa nk'abari ku ruhande rw'intambara, harimo AFC M23, bagomba kugira uruhare mu biganiro niba bigamije gushaka umuti urambye w'ibibazo bya Kongo. Ariko ubu impaka nshya zishingiye ku magambo Nanga avuga ko Fayulu yavuze ku banyamurenge. Nanga yashimangiye ko gukemura ubwenegihugu bw'umuryango wose ari ibintu biteye akaga. Mu butumwa bwe yavuze ko muri Repubulika igendera ku itegeko nshinga n'amategeko, nta munyapolitiki ushobora kwishyiraho ububasha bwo kugira niba undi muntu ari umunyekongo cyangwa atari we. Icyo nicyo gitekerezo kiri hagati y'aya makimbirane. Ese ubwenegihugu bushobora guhinduka igikoresho cy'impaka za politiki, cyangwa se niba igihugu gifite amategeko agena ubwenegihugu, ikibazo kigomba gukemurwa n'inzego z'amategeko aho gukemurwa n'amagambo y'abanyapolitiki? Iki kibazo nicyo Nanga yashyize ku murongo wa mbere. Colonel Nanga yashyizeho umwuka wo kurinda ubwenegihugu.
Mu butumwa bwe Colonel Nanga ntabwo yavuze gusa ku magambo ya Fayulu, yagerageje gushyira ikibazo mu murongo mugari w'icyo yise ugusenyuka k'ubumwe bw'igihugu. Yavuze ko Kongo iri mu bihe birimo ibibazo byinshi bikurikirana, bityo abayobozi ba politiki bakwiye kugira ubushishozi, kwitwararika no gushyira inyungu z'igihugu imbere. Nanga yavuze ko kimwe mu bibazo bikomeye ari uko ubumwe bw'igihugu bugenda bucika intege bitewe n'imvugo zishyamiranya abantu, guha abantu amazina ashingiye ku moko ndetse no kuba bamwe mu banyapolitiki bashaka kugira ububasha bwo kugena uwitwa umunyekongo. Iyi mvugo ifite uburemere cyane iyo tuyishyize mu mateka y'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko mu gihugu cyahuye n'intambara nyinshi, imitwe yitwaje intwaro yagiye ivuga hamwe izina ry'amoko n'imiryango, imvugo ya politiki ishobora guhita ihinduka ikibazo cy'umutekano. Nanga kandi yavuze ko abanyamurenge kimwe n'andi matsinda yose y'abanyekongo bakwiye kugira agaciro, umutekano n'uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga n'amategeko ya Kongo. Aha niho ubutumwa bwe buhurira n'ikindi gitekerezo gikomeye. Nta gihugu gishobora kubaka ubumwe mu gihe hari abaturage bamwe babonwa nk'abanyekongo batuzuye. Hari ikintu tugomba gutandukanya. Kuvuga ko abaturage bose bagomba kungana imbere y'amategeko ntibivuze ko ibibazo byose bya politiki n'umutekano biba byakemutse. Uburasirazuba bwa Kongo hari ibibazo bifitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro, imipaka, ubutaka, ubutegetsi bw'ibanze, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ububanyi n'amahanga, no kuvuga imibanire n'ibihugu by'abaturanyi ndetse n'amateka y'intambara. Hari kandi ikibazo cy'uko bamwe mu banyapolitiki bakoresha ikibazo cy'umutekano mu gusobanura ikibazo cy'amoko, mu gihe abandi bakoresha ikibazo cy'amoko mu gusobanura ikibazo cy'umutekano. Ibyo byombi bihuriye hamwe, abaturage basanzwe nibo bishyura igiciro, kandi ikibazo kirushaho kuba gikomeye iyo imvugo z'abanyapolitiki zitangiye gutandukanya abaturage mu byiciro. Niyo mpamvu amagambo nka uyu ni umunyekongo cyangwa uyu si umunyekongo aba afite uburemere bukomeye cyane. Ubwenegihugu si ikirango umuntu ahabwa n'umunyapolitiki, ni umubano wemewe n'amategeko hagati y'umuntu n'igihugu. Impaka ziza mu gihe Kongo iri mu bihe bikomeye. Aya magambo aje mu gihe politiki ya Kongo iri mu bihe bikomeye. Martin Fayulu n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bari basabye ikiganiro cy'igihugu cyagutse. Coalition Article 34 irimo Fayulu hamwe na Moise Katumbi, Jean-Marc Kabundi, Augustin Matata Ponyo na Delice Sanga yari yashyizeho itariki ya 15 Kanama 2026 nk'igihe ntarengwa cyo kubona ikiganiro cy'igihugu gishyizweho ku mugaragaro. Muri Nyakanga iyi coalition yari yahagaritse by'agateganyo urugendo rw'imyigaragambyo yari iteganyijwe nyuma y'ubusabe bw'amadini akomeye yo muri Kongo bwo guha amahirwe ibiganiro. Ibyo byerekana ko ikibazo kiri imbere atari intambara yo mu burasirazuba gusa, hari n'intambara ya politiki iri muri Kinshasa, kandi hagati y'izo mpande zombi hari ikibazo kimwe gikomeye. Kongo izabona ite inzira yo kongera kubaka icyizere hagati y'abaturage bayo? Ku ruhande rwa Colonel Nanga, ubutumwa bwe bugaragaza ko AFC M23 ishaka kwerekana urugamba rwayo nk'ikibazo cy'imiyoborere, uburenganzira bw'abaturage n'ubumwe bw'igihugu. Mu butumwa bwe Nanga yavuze ko AFC M23 iharanira kurwanya uburyo bwo guhezanya, ivangura no gushyira abaturage mu byiciro. Avuga ko intego ari Kongo yunze ubumwe, aho abaturage bose bagira uburenganzira n'inshingano zingana. Ariko aha niho hari ikibazo gikomeye cyane. AFC M23 ni umutwe uri hagati y'impaka zikomeye cyane z'umutekano wa Kongo. Ubutegetsi bwa Kinshasa buyifata nk'umutwe w'inyeshyamba ushyigikiwe n'u Rwanda, mu gihe AFC M23 ivuga ko ifite inyungu za politiki n'umutekano ituma ikora ibikorwa byayo. Ibi bituma buri jambo rivuzwe n'umuyobozi wayo rihita risomwa mu buryo bwa politiki. Iyo Nanga avuga ku buringanire bw'abanyekongo, hari ababyumva nk'ubutumwa bwo kurengera abaturage, ariko hari n'ababibona nk'igice cy'ingamba za politiki za AFC M23.
niyo mpamvu umuntu ugomba gukurikirana ibibazo adakwiye gufata uruhande rumwe gusa, agomba kureba ibyo buri ruhande ruvuga, ibyo rushinja urundi ndetse n'ingaruka z'ibyo byose ku baturage. Ikindi gikomeye cyane hano ni uko imvugo ya politiki ishobora kugira ingaruka ku bantu basanzwe. Iyo umuryango wose ushyizwe mu cyiciro kimwe, biroroshye cyane ko abaturage batangira gukekwa kubera inkomoko yabo, kandi amateka ya Kongo yerekanye ko gukekwa hashingiwe ku bwoko cyangwa ku nkomoko bishobora kuvamo ibintu bikomeye. Abaturage bashobora gutangira kubuzwa kugira uruhare mu bikorwa bya politike, bashobora kwangwa mu baturage, bashobora kwibasirwa, cyangwa se mu bihe bikomeye kurushaho ikibazo cy'amagambo gishobora guhinduka ikibazo cy'imvururu. Niyo mpamvu Nanga yashimangiye ko nta muntu ukwiye kuba umunyekongo wo ku rwego rwa mbere cyangwa umunyekongo wo ku rwego rwo hasi cyangwa rwa kabiri. Iri ni ihame ry'ingenzi ku gihugu cyose, kuko niba ubwenegihugu bushobora gukurwaho n'imvugo y'umunyapolitiki, nta muturage uba ufite umutekano usesuye. Uyu munsi bishobora kuba abanyamurenge, ejo bikaba irindi tsinda, ejo bundi bikaba abaturage bo mu kindi gice cy'igihugu. Iyo nzira nta gihugu yubakiramo ubumwe. Ariko kuki ikibazo cy'ubwenegihugu gikomeye muri Kongo? Hari impamvu nyinshi. Imwe ni amateka y'imipaka y'akarere, indi ni uburyo abantu batuye ku mpande z'imipaka hagati ya Kongo, u Rwanda, Burundi na Uganda, aho imiryango imwe yisanze ifitanye isano mbere y'uko imipaka ya none iba ukiri. Hari kandi amateka y'abimukira, impunzi, intambara n'imihindagurikire y'ubutegetsi. Kuri ibyo hiyongeraho ikibazo cy'uko u Rwanda na Kongo bimaze imyaka bifitanye amakimbirane akomeye ku bijyanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Kinshasa ishinja Kigali gushyigikira M23. Kigali nayo ihakana ibirego bimwe byerekeye uruhare rwayo, igakomeza kuvuga ku bibazo by'umutekano cyane cyane FDLR n'ibibazo bifitanye isano n'umutekano w'u Rwanda. Mu gihe ibyo bihugu byombi bikomeje gushyamirana, abanyamurenge bashobora gusanga ikibazo cyabo cyakoreshejwe nk'ikimenyetso mu mpaka nini cyane zitari mu maboko yabo. Icyo gituma ikibazo cyabo gikeneye kwitonderwa cyane. None se ibi bishobora kugana he? Icya mbere, birashoboka ko ikibazo kizakomeza kuba intwaro mu mpaka za politiki hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abari ku ruhande rwa AFC M23. Icya kabiri, niba ikiganiro cy'igihugu kizabaho, ikibazo cy'ubwenegihugu, bwumvikane hagati y'amoko n'umutekano w'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo kizaba mu bibazo bigomba kuganirwaho. Fayulu we amaze igihe asaba ibiganiro byagutse, ndetse n'inyandiko z'uyu mwaka zigaragaza ko mu byo yifuza ko ikiganiro cy'igihugu gikemura harimo ubusugire bw'igihugu, ivugurura ry'inzego z'umutekano, imiyoborere, ubutabera, uburenganzira bwa muntu ndetse n'imibanire hagati y'amoko. Ariko ikiganiro nk'icyo ntikizagira agaciro niba impande zose zizaba zifite intego yo gutsinda izindi. Kizagira agaciro gusa niba ikibazo gikomeye kurusha inyungu za politiki ari cyo gishyizwe imbere, ubuzima n'umutekano by'abanyekongo. Hari n'ikindi kintu gikwiye kwitabwaho. Kongo si igihugu gikorera mu bwigunge. Ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gifite uruhare ku Rwanda, Burundi, Uganda ndetse n'abandi bakinnyi bo mu karere no hanze yako. Iyi mvugo zishingiye ku moko ziyongereye, umuryango mpuzamahanga nawe ugomba gukurikirana niba ibyo bitangiye gutera ibikorwa by'ivangura cyangwa ihohoterwa. Kuko mu gihe intambara ikomeje, ntabwo abantu baba bakeneye gusa amasasu make, bakeneye n'imvugo nke zishobora kubateza akaga. Niyo mpamvu ikibazo cy'ubumwe bw'igihugu kidakwiye kuba amagambo yo mu nama gusa, kigomba kuba ihame rishyirwa mu bikorwa. Iyo turebye neza iyi nkuru, hari ikintu kimwe gikomeye cyane. Kongo imaze imyaka myinshi ifite ikibazo cy'intambara, ariko intambara ntabwo itangira ku masasu buri gihe. Rimwe na rimwe itangira mu magambo, itangira ku kuvuga ko runaka atari uwa hano, itangira ku kuvuga ko undi ari umunyamahanga, itangira ku gutandukanya abaturage mu matsinda. Hanyuma y'ayo matsinda, y'iyo magambo amaze igihe ahabwa agaciro, ashobora kuva mu rwango.
niyo mpamvu politiki y'ubwenegihugu igomba gukorwa mu buryo bwitonderwa cyane. Niba hari ikibazo cy'umuntu ku giti cye ku bijyanye n'ubwenegihugu bwe, amategeko agomba kugikemura. Niba hari ikibazo cy'umutekano, inzego z'umutekano n'ubutabera kigomba gukemurwa. Ariko umuryango wose ntukwiye gucirwa urubanza kubera inkomoko yawo. Ibyo Colonel Nanga yavuze birerekana ko ikibazo cy'abanyamurenge n'ubwenegihugu bwa Kongo gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye kandi byoroshye cyane mu mpinduka za politiki z'iki gihugu. Martin Fayulu akomeje kugira uruhare runini mu mpaka z'ahazaza ha Kongo, cyane cyane ku bijyanye n'ikiganiro cy'igihugu. Nanga na AFC M23 nabo bakomeje kwerekana ko bashaka kuba bamwe mu bakinnyi bagomba kugira uruhare mu biganiro ku hazaza h'igihugu. Ariko hagati y'izo mpande zombi hari ikintu kimwe gikwiye kutibagirana. Kongo ntishobora kubaka amahoro arambye mu gihe hari abaturage bumva ko ubwenegihugu bwabo bushobora kugirwaho impaka bitewe n'igihe n'umunyapolitiki uri kuvuga. Nta munyapolitiki ukwiye kugena wenyine uwitwa umunyekongo, nta muryango ukwiye guhindurwa umwanzi kubera inkomoko yawo, kandi nta gihugu gishobora kuvuga ko cyunze ubumwe mu gihe bamwe mu baturage bacyo babonwa nk'abatagomba kugira uburenganzira bungana n'abandi. Kongo ikeneye ibiganiro, ikeneye ubutabera, ikeneye umutekano, ariko hejuru ya byose ikeneye ubwenegihugu butagirwa intwaro ya politike, kuko amahoro y'ukuri ntatangirira ku gutsinda undi, atangira ku kwemera ko nubwo abantu batandukanye mu moko, mu turere cyangwa mu bitekerezo bya politiki, igihugu ari kimwe kandi ubuzima bwa buri muturage bufite agaciro. Kandi ikibazo gikomeye Kongo ihanganye na cy'uyu munsi si ukumenya uwavuga cyane kurusha undi, ni ukumenya niba abayobozi bayo bashobora kurenga ku nyungu zabo za politiki bakubaka igihugu aho nta munyekongo uba uwa mbere cyangwa uwa kabiri, ahubwo bose bakaba abanyekongo bangana imbere y'amategeko.